vona a va ti nchumu mhaka padrika ku hava padri va nga ri tisa na wona a teka lero ro nghena laha ka manga ka ra vudyondzi patu ra vona a ni ri tlula ku na gravel hi rona patu leri va nga ri tisa hala ka hina ku hava na xin'we lexi va nga xi tisa since 1994 lexi va nga xi endla ka hina la ka Malamulele i ku ta va ta teka leswi hi nga na swona but va nga hi nyiki nchumu Madosi and then the mines to be reopened and fully function with a 90% resident getting job. Matala mara mine. Manu jala tisu. My magam titi wala kama dosla. With a full soon. And already we shall swim up shall see. Mara information about expression of civic. Just people magale one. From as far as social swimming, we shall sola kapalimani. We follow slow tea rasoswa. And then in a shinga tashinwera as va akati bala kama Malamulele mo byela this mine una ti effect mo to tala mo futhi affecta vanhu lava tshama ku kusana wona mine boy hambi sesane ti chemical leti va ti tirhisaka laha ta affecta vanhu lava tshamaka laha se then va lava nga ta laha va ta va chela gold liya loko va chela gold va ta gold va famba va mutala wona muka mintirho va ta va va thola i vula misala mi vabya lawa i vona va nga ha ri kona va fambi va nge va ta tshungula and so then na lexi xilwela i ku ri I'm not mind how we shall swim. Kuna constitution leyi vulavulaka ku loko if the community yi fika yi sayina xilo ivi tlhandlaka nkarhi yi tlhela yi vuya yi ta fika yi tshama yi tihleketa ku vona xilo lexi a hi xona yi na matimba ma ku tlhela yi xi reclaima xi xexo xi vuya andhawu ani leswi nga ta byela ku ri mine lowu va wu ta wu ri community mine ani wu fanele wu va mine lowu komiwaka Madosi va mine wa ka Malamulele 90% ya vaakatiko ku fanele ku va vaakatiko va ka Malamulele va nghenaka laha a mine va tirha and hi nga nghenisi eleva block ya ku va tirha ehansi ka ti-agenda but va tirha ehansi ka ministry leswaku va kota ku kuma ti-benefit ta vona na